Selivele ladedeleza emnandi zodwa indaba icokamilisha umthandeni umfoka Manqele emva kokuthi-ke eveze-ke ukuthi umsebenzi wakhe-ke esidudo-ke laphana-ke usuphothuliwe noma-ke useqedile. Bafowethu ngicela ukunibingelela la kwesiqiniseko isimida. Baqala ukusijoyinela ikhasi ngengicela benze ubulungiswa-ke bayicindezela ibhathini ka-subscribe-ke baphinde balayike lama-video-ke enginenzela wona. Bafowethu-ke ezimnandi-ke ebheke kubalandeli bakamthandeni Cokomelisha umfoka Manqele-ke sithi-ke ezase-Woolies-ke laphana-ke uthi umthandeni-ke useqedile-ke esidudo-ke wenza umsebenzi-ke wakulonyaka 2025-ke laphana-ke okuwumsebenzi-ke okufanele-ke uphume-ke laphana-ke. Siyazi-ke ukuthi-ke kujwayele ukuhamba phambili-ke iy'ngoma-ke esiyibiza-ke ngama-hit-ke ey'vamise ukuhitha-ke kulo msebenzi kamthandeni-ke njengoba sikhumbule-ke ukuthi kwaba iParis-ke kulokhuyana-ke kwaphinde kwalandela igushi-ke lana-ke asazi-ke ukuthi-ke kuzobanjani-ke njengoba-ke sibona-ke ukuthi-ke selidumela-ke emansumpeni-ke laphana-ke asazi-ke bafowethu-ke thina-ke sikuthatha sikubeke njengoba-ke kunjalo kodwa-ke abantu abaningi-ke bakhombise-ke ukuyithakasela kakhulu-ke indaba yalo msebenzi-ke ozayo. Sikhumbule khona-ke kade sebewudinga umsebenzi bathi khipha qhawe safa indlala-ke laphana-ke kusho-ke abalandeli-ke laphana-ke bakamaskandi-ke laphana ngampela kumthandeni-ke wasecaba fowethu-ke sengiqedile-ke esidudo okungenzeka ukuthi-ke osokusele-ke okungama-touch-up okwenziwa isidudo kodwa-ke igcokama selivezile ukuthi lona-ke ngokwalo-ke laphana-ke seliqedile ukwenza umsebenzi-ke ka-2025 bafowethu ilezo.